دور هوری سور چپ و نزنی چون کی زار سیز کپ و نزنی آروی تر بود خرف و خوسیس چکا کی زلیما کپ و نزنی ويلا دلنا طلعنا وبيوانا بحري وينا ويلا والي وانا تابونا أسكاختا بجنينا ولا بري وينا دي راحتا مالي مطلعن عيساتنا ولا دليل 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 أشري بمطراني هيلا دلي هو جزوا ببراني جي أبي كيكيتو أبي كراني مطراني ساشلكي جرام بدري دراخ دماري جرانداني دناو گولا وانی ده لگراب اختاماری اوینک وزیا تچیروکاوی اشکا خاص ده و شرطیه افسانه کو اوی درکه و هولی یک جوان افسانه این کو لرجلات دا افرن عشقه که پاقش یاد ناوبرا شوانه کی او کچا پاپازه کی لدیره کی دیروکی یا لگراوه کی انسان جاف حس کریه انسان جوان حس کرنا خو هر تشتی خو فدا کریه گره کرسه جان خو ددم او دوران امپری ده کشیشین کل اختامر دجیان ندهیشتن که کسی خو بگینه گراوا که بدارین بهیوی داگرتیه دناوا خدا گرتی جیان خو بردوام کرنه دناوا جواکا پچوک آگراوی ده به ناوی تامارا کچک دجیا که دلالیا وی ندهاته گوته روژک جگوندین در دوری خورده که به ناو علی شوان که به سوبریبونا خو ناو دابو. مراقا گراوی کربو و به سوبریه که خاش درکت بو گراوی. لوی داری گاوا که خو حسا دکر. تامارا که به هیو دادا هف دبینه. کچا جوان و خورده بدو گاوا که هف دبینن نبدله که لیبه هفت دلان دکبن نوا آگری اوینی جیرو که هنکا یکشی لقارشی طرفا قیه وقتی بالا خوالی درن لهندره وراکا باش پیسکوپوس ان مزنی وراکا دا قیزاکوی زافرن هبیه و سارم بیه که همجی قیه همجی جیه کل وراکا دای چیکرن گنده انسان کواتیل وراکا دای ستراندن او انسان تف چا بردن نوی تختمار کچکه yaşamıştı bir نوید تمارا بی تمارا لیکنی بی و قارشی جی گنده هبی او گن گوانی گنده بی تمارا دیتیه aşığı تمارا بیه ondan sonra da تمارا دیتیه aşığı بیه زمانکی کشه هبی اختماری قیزکی هبی او قیز شوان دیرا مزری حجوی کشکی کرد گله زیده حش هف کرد تو اوی نکاری خواهی تا اختمار اختماری گنده کی کاواشی شوانک هبیه اختماری دا دامارا ناو قیزا پاپاز بیه اختماری دا دما ورا شوان شوکی قیزکی خونا خود دوینه قیزک جا عین وی شکلی شوان خونا خود دوینه
وقتی که قیزاوی کیت خوازه ناده قیزک قارشی طرف دا شوانه کی گاریبانه کی دکندی حال خدا دچه بر پیز خو اوت که قیزک دیگره به او که خودی دیگره دلی خو برده قیزکی قیزک دیگره دلی خو برده کرکی کرکش دیگره در دلی خو برده قیزکی شوان جاندن جیگردن لبیا عاشق هیویا حیات آخوانینه حق از حشق کشکید که ای باب جی بیجه از نادمه ام خریستیانن او اسلامن وی دعوی از قیز آخوا نادمه وی شخصی قیزک دلی خو برده کرکی کرکش دلی خو برده قیزکی آمانش خورا بکندی امکان خو گلش میشت بن آنلاش میشت بن که به را بزوجن کل سر وی دنیا حتی ساغ بن او جوی را به مال او جوی را به مال باش دلی خو گله نه برده کسی نه برده کسی باوی کچکی مرووکی رادیقالی دینی بو. هر دو جوانین که دترسیان باوی کچکی وان ببینه. گاوا کل ریان بدزی هفدیتنی دگریان. ریک شخوی را پیدا کرن. هر دو جوان هر شب بدزی تینا جمع هف. گاوا که دبه شب هر کس دکوه خوا شیرین. تامارا فندک بدقه و اشارت داده حسکری خواه. خورشی بر بفنده و ملین خواه لآبه دخست. سوبری دکر و بر بوی و دچو. جبر که جبو علی رونایی لکو بر تامارا جی لور بو. ایجا آواکا یک طرف آدنه و یک لسر کلی آده چا بلوش میشت بن. آوا قیزگانه که هر شف وقتی که هر کس تنها لاش میشت بد که مال خواهد که بر رازانه قیزک بابا خواهد درواتی با بحری لبا بحری دیگه فنرک دیده دستی خواه اشق لامبه که دیده دستی خواه ایدی امکانا وی چاقی چی بیه دیده دستی خواه و دیده طرفا قیه و اوی دا طرفا قیه مینا کشکارکی را بشه که تنهامه تمام وره امشخارا گرش میش ببین شوان رابیشه فنرک سان قارشی اختمار دیرا مزره هیا او فنر دم دبردای قیسکیجی اختمار دبردای خود تابیت بحری درباز بیت شولوی گل کشکی را قولشمت کر شب تصوریات ها تمارا مال خود هر اشغه یخمیشتی کرد دم اوی دوره و اوی اشغه ددید شوان هر ایوار دکوه بحری به صوبکاری یعنی یوزرک درباز دبد چه عادی هر شب اسا دچتی وی قراری دو مها اسا قیزا پاپاز را görüşmüştü be. میرک به وی سرمایه به آرتق به چه بجی قد عمری دان نه سری پیشی میچاگو انسان جمونا حسکریه خو هر تشتیه او جمونا وی حسکریه خو دگرد که و نو وی آوه 5 کیلومتر تام جوری و حتی قیه دورتر نویه او ج آماجا و 5 کیلومتر هبتنه بعد عمری دان نه دگرد ده نو بحری و یوز میشت به تی حتی با قیزکی به قیزکی را گرش میشه به حتی بر میجا سبه بشتوی تکرار دیدن نووی آوا بحری دچه درباس قارشیدن به دیده واجم گواز مرا بیستا چه دوره زمان سنه کنیا میدونامی سه نادر تا زیر سیستا ولا دليل 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 هذه كيكو بجراني ما ثاني ساشرك جرام بدري درا خبر جرام داني باوی بالا خود دیگه قیزاوی داتش تکی خریبی هیه سانکه قیزاوی کی تجویج مونا هم او ناخوازه هم قیزاوی ناخوازه حیرت که رو که قیزا خود تعقیب که مجولی وی به تاوری وی در نکی کو قیزاوی ولا دلی خو برده کچکک هیچ کرکی
باوی کچکی جی کچه خورا بحثا نیپکانی نبوینا و عشقی گوت. تامارا لبر خدا گوت هگه لازم به از ترک دین خو بکن باو من سر خدانیه جبو و ریه قنها به امکانی بو تامارا سوندان جه خورد را دخوار هر چه خورد بو دو گوت که او آماده ده هر کلیه دا خول مرنه بخه کیم جی ببه ده ساعتن جمعه لی جبو که جوقتنا خوره جه بهگیشتن هوره ندبون چاره سری دناوا خدا دشودین دل لوان دبو قرک درین تمنی خه ین بدری ده دمشیان دترسیان که کسی کمان ببینه و جاره که دن هف نبینن و دم در باسته بو باوی هفدیتنا ویا به علی شوان را قدغه کر تامارا در ندخستن در وی دره هر کلی چاوا کده کشتیه که بر به دریای ایش و جانان به دهر که دانه درسان بان مزند بو نما وبالا كامراني ما جات ما بقى يوانا جني مشودا قنادنا مترا بدارو بيا نبرا يا عبد الله جنيل مالكي بو ما انا سعزر يا عبد الرحمن تامارا ناوی حسکری خو لسر کاغذان دنویسان و داوید گوله بشو دهات سریا گراوی و حیف لپشت خو دهشت و آفجینیه دکر ناوا روژی چیای سیپانی ویکی بوککی لهم بری گراوید سکنی تامارا مزنبونا سیپانی و حسرت خود دا برهو زیده دم ناجود تامارا نخوش کد باویوی گلک خمگین دبو لی دف جیانا خویا لدجیبونا و عشقی که هر کسی را نپیکان بو برنده دا علی شوان کل عالی دنه جه خارن و خارن کتبو جزار و زمان ببو رو لحردیان جی نما بو علیه که پید حسه تامارا روش به روش دهاله ریک دبینه بر بگراوی و سوبری دگه پشتی که بد دزیده چه جم تامارای بریارا روی دگره لیشه که سوزا روی به هف را دکن فرتونه که مزن را دبه تامارا جبو که نخوازه پیلین گوله سراره نده علی فنداخو و ناخه جدولا که زراره بده حسکری خو قایل بو که شوک دنجی بسکنه هرچه علی شوانه لبنده فنده تاماره پیل او فرتونه نه خماوینه لحیا باب تاماره جه مسئله روان هیا کشه به حسا کیشوان کچک به هونه بوده جوانا چارکی از ببینم شوکی فرتونک رابی فنا را خود دست خواهد گرد رابی بابه بردای باب قیسکه بردای گو از بردمه بلکه اف مروف نیتن وی فرتونکی بیت بحری دا بغمیش به خنقه تجبرا بتا بلا شوکی فرتونه و بابلیس که شلیکی بساد باره قیزک او رو درنای دروا جترسا درنای دروا فقط باویوی دبی از کوکوفیا کرکانه که بکار بکوشم و آتا بکار من سر دنیای عفو خلاص بکم قیزا خو خلاص بکم از بگرم وی قرانه که بشکل ده دوی درزانه که بدم بومیش کردنی نهایدی فرسنده کتیه دستان پلانکی وی هیه که علی شوان جکچه خود دور بخه او وی پلان خویا ظالمانه دوی شوا ببران و فرتنه ده دخه دوری دیگه فنری ده سخوت چقیه وی فرتنه ده وی بابلیت که ده وی باران ده جو کرکی را هیشان که کرک جی فهمت که دبی ولی سیف گلیه من حس گلیه من تکرار در کتیه
از هرم پیرا گیرش میشم فرتونه به چی به دده نووی فرتونه نووی دالغه لی دده تی حتی قیه تی حتی قیه باش بیسکوبس لی درنه که گرگ ولا دوی فرتونه هنده حتی قیه هات دیگر اشغه هر دو دوره عاده هر دو دوره او که دولاشمیشت به او چقدر دولاشمیشت به گرگ دده پیوی او چقدر دولاشمیشت به گرگ دده پیوی حتی سر جفق گرگ دوی سرمایه داد دوی فرتونه داد دو دوره عاده دیگره نو آوی داد پاپاز دینه چری هلده جاری 100 متروی یالی کی دچه شوان ها دچه والی دچه قایا پاپاز شوان بخنکه دخواست گره لینزان بو بکوه هره هر دوچو هزاوی ونداد بو و نیت دکر خبر را نوابه بده هیویاوی ایدی نما بو و بسکنیا و دفج صوبری بردا جبو چه تمارا دگوت جبو چه دست من نگیجیته ایدی دمن داوی بو هزاوی نما بو بهناوی چکیا بو هر کو پیل بلند بون هر کو آول روی وی دکر هم آدما بخنقه به تقطیه وی دعوتی مرنه دکر روی تمارا یکم جار هم بسکرنا وی گریانا وانا به هفره دمین کو جه رسترانا بگرین دگود وکی شریده که فیلمه دبر چاو نور در باست بون ایدی جمرنه ند ترسیا فکر وی بتنه تمارا بو شوان انسونه تابید شوان زفت واسطه حال شوان نامینه شوان ایدی تی بر مرنه شوان ورا دوی آخ دامارا ناوی قیسکی دامارا دوی آخ دامار حکایسی وی قراریه شوان دخانکه قیزی که اوی ساعت که قیزی که وقتی که اوی ساعت که باوی خورا هرست به بسی که هرست به درنه چوزم نینه حفظ سفگی حسکریوی جموناوی فدا کریه خواه جموناوی خواه گرتیه قسطیه وی آزغن بحرانه که تبي والله جفي دنيا را كازي جي مرنا بيار وازي لي بدم ازجي جاني خو بدم في بحرانيكا برا جاني ما برا رحمه لوي دنيا ورا بيجي جهف لي اينان جوان داجي كي دنيا دنيجي هي امي لوي دنيا بولش مش ببن بفي دشنجاني بفي ذهنيات انا كاد غير اعتقاد بحري او جيت كيفا وان قزقن او كي بحري دمرتش سبا خاطری کرد خو امهات که بجه پشت ویل ارسانه از نمین مدنه یاد مثلا ويلاد ذي مثلا وبيوانه بحري ويضاي ويلو واليوانه تابونا أسكا اختب جميع ولا بري بينا دير اختمار مطلعن عيسى تينا ولا دليل أشري بمطراني هيلا دبي هو جوا ببراني جي أبي كيكيتو أبي كراني مطراني ساشركي جرام بدري دير اختمار جرانداني مطران بقو علي ويلاد ذي مثلا وبيوانه بحري ويضاي ويلو واليوانه تابونا أسكا اختب جميع ضاي د داویه دا هر دو بدنین بیجان دا آوا وانه یا که دی جی خدا ندسکنی گیشتی بون هم جی لسر بیرانینا سر بیهاتیا اوینه که وی حتی بجی اوجه نفشان حتی نفشان بیوه گوتن تی باور کرن که دنگ داویا لگراوه نالینا آخ تامارا هر بردوام دکه جوی روژه او پیوه جگراوه را آخ تامار دی گوتن به دمه را آخ تامار بویا آک تامار
هری باش تو دزانی به پیلین وستیایی گرینین هورک یند شوین بهیوده بتنی ته گهداری کر سرنادین ولنگان گاوات ایوارین وقتین حمز دکر بتنی ته مجاند هیوا چارده شوی ده حمزا خدا گاوا دخانا ری پیرش بسر عزمان بک دگرد آخ تامارا دناو شینکی بیداوی ده به تنا سری خواه ما اجی بو خمگینیات بشوتم آنجی بو اوینین گوته ده کرعیان ده و شارتنه آخ وی سورایا چاوین ده ما جانی گوده برچوبونا قیرینان ده ما گرمایی دلیته هیرسه ما تهل بجارد چیدهین تنبونی آن نفره که لنگین دن گریدان تامارا ده سری سبی و ایواران ده برا و خوشکین ده دبینم کلکین هف هر پنج لجیه که برای مزن دولمند بخام یه بچوک به حقیب بیچاروخ به هنه بصدف هنک دن لبیشه خوشکتا لاسکداری جنبی مایه لهمبر گشتین دچون و دین بیعاره استنبولا دز هر تشتی ویشه استاندیه نه آب نه معسی نه جی آخ نه شاخ نه جی پیلمانه ریپو روته او جی قاسیت صاف و باقجه خوشیکی وان نه قاسیت زلاله تو تمارای آخ تمار لتن نای بمینه ده خوشی دا جنه هری خوشیکی لوانی نگو هر تمارا هر دم ویسا بمینه تامارا بخاطریته benim için en آلیه تمارایی کو جبو من بالکشه دوی جبو ولاتې me ببه دولمندیه که اف جداهیه کو پرچاندی و پرولی اف اشقا کو لسر ناو چاندان اولان زمانان قومان وک چالکه کی یانجی جره چید بیجی ببیجه دو انسان جدا لسر ناو اشقه دخوازن ورن جم هف و بگین هفدو تشتی کو جبو من هری بالکشه اوه لسرانسر آناتولیه سربهاتین عشقین وکی دستان هنه عشق شکستی یا تامارا و علی شوان ایرو لتواهی گند و نحیه نوانی لسر زمان دگره جار جاران ده دوی دایکه کی ده دبه دستان جار جاران دبه چیروکه کی و بوکک شزاره کن خورا دبیشه گاوا کوچیروک دست بدکه جنین جوان کارین خوین روزانی پیرک جی مریشکین خوین لحوشی برددن توز پریان یا چیروک عشقی وکی بینا نانی تنوری لدر دوری بلاو دبه خوزان او دنگ بجن ارچکی لسر قدر ایویندارین که ناگیجن هف زیمارین و دبیجن عشقا وقتنی دکه و ناو آگری و گوتنی او دنگی واندا اولان دده جن، میر، زاروک، پیر همی کس اوینین خو تولوان دنگان دکن لا قوحي لا وزميناني كذا قوزلي قوجلتين
جواز الرفيق وقد يوم لو وقد يوم جواز كتم دست بنتين مدن وخميرا أزدي صادو صلاة كي خما تديني 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 إن ولا لو 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 تديني 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 بو اوینداران لوریک نمجارن ده اصل خود دیسا بگشتی مرن جبو هنکن دنه انسان لوریکان جنفشن دهاتوی رد بیجن ام دزان کو همو لوریک هیویه که دیدن ما ربازه که جمع رد بیجن لوریکان ویو آوائی دی بیجن فرهاد و شیرین آنجی کرم و اصلی طاهر و زهره آنجی مموزین او نخم گیرن او جرب شخو گلک رازینه ev lorik ji bo kesên ku dişopînin, dibînin, guhdar dikin, dersekî cevînê her du hezkiriyan derdixînin û însanên ku dixwazin van lorikan bigînin nifşê nû girîngin. دبي صاخايا ناجم شلقانيا كامل بانا بمل شوتاني جوي لبري ديواني مدي حسن علي قبر بسندقال محمد علي كراغازي قومالا تشويتو ما تصاب مبري قبنا لي تبرا توريز وتيراني سوا تصاب شوتاني شوت لبري ديواني دبلي داخل بنا حدود فيتراني مدي احمد ممد بقى بسيدنا الحسن علي كراغازي قوم على تشوي جواب ذا خوين حزن يا منابع بدسي امي ملتي هاني ببابي كسكوارا بجندر مكة بجنا بابي باكزي كاكي جميل بابي ابراهيم كاكي محمد رشيناني اوه كان وجنا مهرتي مارواني ولا بعشنا بروك عشنا كقراني كوندرا قريب دوانا سورقو سوالا البيجامة بعبد الحميد بابي جميل كاكي باكيزي اغاي بتوب وفرما كانك وهي كاني واي 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 خاي آيلة ديني حيران برخي ملاول بالا خبدني رول سر مرا خالق يكاو يو هلو براي بالا خبدني روج بني داج قولا هش البحر بلكاو يو كجبلك عشر بلاد رزيل ديتيو لبرا مالا خضارونني تقلي غازني لو ما جمنك ويوم اي تورني لي واخي لي لي هي لي لي هي لي لي هي لي لي واخي عشق تامارا و علی شوان لگند ارچکی به وگوتین جدا جده و هر کسی درد که و عشق هر وکی خو دمینه مرنجی تنی گوینده نوان نگوهر جغرافیا کج عشق تامارا و علی شوان را بیه درگوش او در تکان چاوی مزوپوتامیای گلجیانی دنیره نرنکی شین گلاوانی ناوی که دنیه بداویه که دم آوزان پشتا خوددن چیا او بری خوددن گلی و کلام سالان دبیشن دی بنگاه خود عشق هلوسته که نشان داده که هم لبر جداتیا چندانه هم جی لبر جداتیا چینانه ده همو چیروکن اوینی ین که هون دزاننده خورتن دولمند و فقیر هنه روشه که به امکان روشه که به درفت لحوله دوان چیروکان ده خمگینیا خورتن که لهمبر و روشه درد کبن هنه عشق دوی واته ده حسرت جوابه که بچینه حسرت یکتیا چندانه دخوازه یکتیه گلاوانی که تامارا و علی شوان حتی دگیشن هف بری خوی بکن یه ده هواین سکانده به شنایی خویا کور و سکان به حضور بلاو دکه اختا مرگرا و هری مزن یا گلاوانیه که ده ناوبرا وان و بدلسه ده
Grava ku şopên Urartu, Selçukî û Osmaniyan di nava xwe de dihewîne. Di nava sînorên Gewaşê de ye ku bi berfa xwe ya Artosê keskahî û gola xwe wê nav daye. Her wiha grav mazûbaniyê ji dêrekî dîrokê re jî dike. Van bildiğiniz gibi Wan delala heremê ya me ye. Em dikarin ji wanê re bibêjin bajarê Çandê, bajarê Xwezayê, bajarê Dîrokê, ji berê heta niha şopa gelek şaristaniyan di nava xwe de hewandiye. Bi navê welatê Rojê 3000 sal berê bûye payîtaxtê Urartuyan, bi navê Anzaf û Ayanîş berhemên ku şopa Urartuyan li vî bajarê ne. Xelat û Adilcewaz ku li dorhêla Betlîs û derdora wê ne du navendên girînin ku di çanda gola wanê de xwedî roleke girîng in. Gava em li rabordiya tarîxî û çandî û şaristaniya vê derê dinerin, dibînin ku rewşeke berbiçav heye di warê hebûnên çandî de. Di rabordiya wê de mirov dikare behsa medeniyeta Urartuyan, behsa tarîxan Urartuyan bike. Li herêma Anadolya Rojhilat dorhêla gola wanê tekane dewleta ku em wekî hebûneke siyasî behsa wê dikin. Di navbera beriya îsa sed sala neh û şeşan de hukm kiriye. Gava tê gotin yekem medeniyeta têbîra me ku Urartu ye. Piştî Urartu têk diçe Pers û partên ku li Îranê ber bi Rojava ve hücum dikin, yan jî em dibînin ku dewletên wekî Roma, Bizansiyan li ser heremê bûne hakim. Herema nû di nava pêvajoya tarîxî de bi taybetî piştî hilweşina Urartuyan rewşeka wisa pêk hatiye, tarîxa ku wan bajara Sînor yê serhedê yê gelek kevne. Li medeniyetên ku ji vir derbas bûne şopa xwe nehîştine. Mesela derbarê Persan de li keleha wanê bi tenê du hebnivîsene. Ji dervê wê ne li bajarekî antîk ne jî devereke çandî ku ji wan deman maye tune ye. Piştî ku li vê herema serdema tarî temam dibe pêlên İslamî dest pê dikin. Piştî salên 630 paşê em dibînin ku dewletên İslamî, Emewî û Abasî li vê herêmê hekim bûne, lê nüfuzeke berbiçav nehîştine. Di vê pêvajoyê de Xristiyan jî hene li herêmê. Piştî ku dêr hate restorekirin û wekî miza hate vekirin, di hejmara serdana turîstan jî reqemeke mezin derkete holê. Ew bi xwe jî dibin şahîdê eşqa Tamara û Eliyê Şivan. Dêra Axtamarê demek berê restorasyoneke mezin derbas kir. Dêr yek ji hebûnên çandiyê, wanê û derdorê wê ye. Akdamar Adası Gewaş'ta. Grava Axtamarê dewereke wisa ku divê muheqeq mirov ji Gewaşê here û bibîne. Axtamar wekî müzeyeke bîranînê jî ji sala 2007 ve tê naskirin. Her turîstê hatiye wanê muheqeq hatiye vê derê jî. Grava Axtamarê beriya 2007 du salan di pêvajoya restorasyonê de maye. Piştî restorasyonê riyên derdorê û riyên gerê hatine çêkirin. Her wiha ji bo turîstan bikişînin vir, qeyîkvanî hatine bipêşxistin. Di sala 2000 de vekirineke navnetewî pêk hat. Nêzî 6 sefîr, wezîr û cîgirê wezîran yên welatên derve ji Tirkiyeyê gelek bürokrat ji cemaetê Ermeniyan gelek kes hatin beşdarî vekirinê bûn. Lewma jî em difikirin ku kesên tenê wanê dizanin ku danasîna wanê tê kirin. Em di wê baweriyê de ne ku wê hejmara turîstan her biçe zêde bibe. Girîngtirîn taybetmendiya ku dêra Axtamarê ji derên din veqetine. Vegotinên îkonografîkên di cepheya derve de ne.
Dêra ku li başûrê Rojelatê giravê hatiye avakirin. Ji hêla mîmarî ve yek ji berhemên herî girîng e. Hunera serdema navîn ya Ermeniyan e. Kilisenin dış cephe mimarisinde gerek ne Di mîmariya dêrê ya cepheyê derve de hem ji bo derdora gola Wanê hem jî ji Bakur, Erzurum, Qers, Aniyê berhemên girîng dihewîne. Cudabûna dêra Axtamarê ew e ku ji cepheyên wê ji figurên îkonografîk gelek zêde xuya dibin. Bi gotineke din di tu derê de hewçend ve gotinên ku di nava xwe de diyardeyên plastîk dihewîne tune ye. Ji ber vê yekê dêra Axtamarê tekane ye. Gava ku em li konsepta giştî ya figuran dinêrin em dibînin ku hem dînî hem jî dunyawî ne. Mesela sehneyên avetina Yunus Pêxember bo behrê û rizgariya wê ye ji behrê hene. Sehneyek ku İbrahim Pêxember İsmail qurban dike heye. Li ser Pêxember İsa û Meryem sehne hene.